Ya okay aya base nivugiye ko nta muri musimbura gasobanuye ndabesha rumfe nitwa Juju giti w'igipeti barambwiye ngo murankunda we cyane ni ngombwa Universe nabateguye cyane hamwe na GT Business Group ndetse na Open Road. Rero nkuko Imana yakunze bari mu isi cyane amakuru we atara mugenzi nguru muri Middle East. I'm Luna Kujai and this is your Middle East update. Nabanda hanga hamba amakuru kuri Middle East update. Passing live from Oman. Tensions continue. Ndatanga amakuru hanga aha merere muri Omani. After Iran's decision to inamba rirakomeje no kutumvikana hagati yuko abandon nuclear negotiations. Kuva igihugu cya Iran cyatangaza ko cyavuye mu kwa cyakoresha bya kirimbuzi. Cyahaye uwo mwanzuro ibihugu by'Iburayi. The US. Yesu kwamye zanga reportinga. Ahanga kibeshya magace mu nkora mu reportinga nyese reportinga ari mu rugo wenyine. The US. Ifatanga video nyese kazohereza kaziha itangaza amakuru ry'iwabo. 3 2 1 kabiri gasoretse gatonswe mana nyimfasha uyu mudayimoni warutwe agende arongera mudayimoni warutwe banza ugende. Still no boots on the ground as amvugira ahangaha abaturage batatu bamaze kuba kano kanya babyemeza aho duhagaze ahangaha nuko leta ya Amerika n'abihugu by'Iburayi harimo n'Ubwongereza bumvikanye ko na Iran nta bisasu bya kirimbuzi bizongera kuba byakorwa. Ndahangaha ntari nkuru ndi kuri tele conventional forces in Afghanistan. Yet the shadow war wages on. Inamba rirakomeje rwihishwa muri Afghanistan aho umunsi ku munsi bahiga bakoresha ya kirimbuzi. Elite American and British units continue. Ingabo z'Abanyamerika n'iz'Abongereza ziracyahiga to hunt down zivuye inyuma its in denied territories. In the last month alone, ndetse mu kwezi kwatambutse the assassinations of 2 Iranian nuclear babiri abanya-Irani scientists bibyigomeke bakoraga ibisasu bya kirimbuzi ndetse banabivugana uno muyandi magambo anga iyo uri mukuru umenya ko byanga byakona n'ubutavuze wabaza umwana wawe birahagije empwe enter finish. I have a daughter too. Nanjye mfite umwana w'umukobwa. I have a daughter too. Get you home. 2 days ago an American named Mfasha nkugeze mu rugo iwanyu kuko wa mukano kandi ni ngumfashe kandi nanjye ngumfashe sibyo. Vincent sent you information about ejo wundi minsi birishize abanyamakuru batanga ni James Vincent yaguhaye amakuru country's nuclear program. Ndetse ayo makuru agaragaza ko igihugu cyanjye gitegura isasu bya kirimbuzi. And now one of our nuclear plants has been sabotaged. Ndetse abanyabakimana kuba amakuru nibwo uyu munsi aho tuvugira ubu ngubu kimwe mu bihugu byacu cyaturikijwe. Tell me about the company you were researching. Nkeneye ko umbwira company warimo ushaka amakuru yari iyihe. We had files on your computer. Cyane ko ufite ibyandiko byinshi kuri computer yawe. A Swiss company, Siblix. Hari company y'Abaswiss yitwa Sivrix. Okay, if you look at Siblix locations, we namushatse yo company location yayo narimo nigaho. They were working exclusively near nuclear. Bari baje bakora koko muri icyo kigo military facilities. Nkuko mubivuga bafatanyije n'ingabo. Any names at Siblix? Nyine nose nta bantu muri icyo kigo nyine waba uzi cya Sivrix. Please. Ndakunyize gira amazina wambwira. We didn't get any names. We didn't. Kuri Imana nge namazina nageze mbona. Habe na macepe na amazina yabo nzi gusyonza icyo kigo natangiye kugenda nkiga uko nabona ngagikorana n'ingabo zanyu. Babakorana no mu bigo byanyu by'ibisasu. We don't. Give me some names. Watse amazina w'imbeshya. The truth, we didn't get any names. Bavugije kuri ndaga sumbuko ndeshya. Aka kajya hado ntago mbeshya ndo nshikijose niba mbeshya Imana imane. Arahirinda rero zose. Please believe me. Nyizera. Please believe me. Please believe me nyizera. Kugira ngo yagaragare ko ibirimo. What it means is no one is coming to rescue us. Zengo rero ahangaha ndi muri rugamba nta numwe uri buze kunyura. Okay? Ranyumva? So we just got to get to Kandahar. Dukeneye tugere mu gace ka Kandahar. So just gotta get to Kandahar. And then we'll regroup. Nitumara kugera sigaye nisuganye n'abandi bundi busangeyo bene wacu. Urugamba ruryohe. Ayayaya muzeya agasobanuye kamubanyatse. Waje nk'umusobanuza hanga mikrofone igiye guhinduka imbunda. Okay. Ndabyumva. And then I'll help you find your wife's sister. Yazanga disi muzeyi bimwanya nk'umunsi mvuga ijambo rya na myaka 100 nkasanga ryasakaye hose. Nagamije kuvuga ikintu kibi ariko rubanda nuko nyene byagenze. Nari ngiye kuzura umunwa wanjye se shaka ariko Imana nkunda nsenga ntabona yamfashije kamba hafi. Ngo nta myaka 100 hoshe.
ubisigare baye imyaka 200 nyamuneka. And then I'll help you find your wife's sister. Ariko ngubu byabaye buziraherezo. Nubuziraherezo ubu ngubu. Find your wife's sister. Rero muze nitumara kugera Kandahari nibwo asigaye uri bubashaka umwene wanyu w'umugore wawe. I'm sorry, Mo. Kandi wihangane Mo. I'm sorry Mo. Ntaga byumva intambara iri ahangaha ni ngo wakubwira abanyeze ku myaka yawe ufite ngo wongere ugende usiramurwe. Nge nawe nasubire. Ibaze kano kanya ukurikiye film babwiye ngo yewe Rufendeke Junior Giti nge nongere bagusiramure ntaho naje. I should have told you the truth earlier. Nakaya nakubwiye ukuri imbere hose ukabubiza ibyo tugiye kujyamo byari byo. Akumbabariye kuba ntabikubwiye. Translator through 6 tours. Yambereye umusobanuzi nzanga muri iyi mihanda yose inshuro 6 zose zirenga 6 tours. 6 fucking tours. 6 fucking tours. Tried to get him to the US. Napanze ko muvana hanga mutware muri Amerika. London. Cyangwa London. Anywhere safe. Nano se atekanye muhungisha ave mu bihugu by'iwabo. Also. They hung him. Aho gitangaje ISIS yamufatiye mu gace ka Mosuru baramubamba. Rebetse amagenza hanga kubambwa. Cyo kintu cyambere kiri kuri promotion. Nyuma ya za grenade n'imbunda. Kano kose gatanga barakubamba kwimyoza umuntu barakubamba. Culture. You risk your life for us. Tabasobanuzi muratangaje muzi umuco y'uwanyu muzi indimi muratwitangira. And then we tell you exactly what your country should look like and how you should act. Ndetse tukanababwira ukuntu igihugu cyanyu kano cyakabaye giteye n'ukuntu mwakaye mubyitwaramo. Half the time we don't even say thank you. Gitangaje nubwo tuvanga ha mudufashije byinshi ntubashimire. I'm glad you made it to the States, Mo. Gusa nishimiye ko wemo nkaho bwawe muri Amerika bashije kuba wahagera. Your family. Ndetse ko n'umuryango wawe uvanyanga ko wujyana. Not all of them, man. Ndatanango natwaye bose nshuti yanjye. My oldest son, Hamid, Umwana wanjye w'imfura Hamidi was killed here. yapfiriye hano. My oldest son Hamid was killed here. Are you married? None se mama y'amaburushete mutubari gusa. Nta kindi yakora abanyaze kugenze tuganira ahangaha bakise Kandahari. Nitwa Juju giti w'igipeti ndarangije. Gira debut namyaza mukinyi w'imena bakitaga Kandahari. David Henry Fazal bye. Ya filime yarangiye ibingibi byose amukeneye birenzeho nuko nyiyenzaho no kundushye. Niba mutana yikunze nta kundi ubwo muzakundi y'ubutaha. None ngiye nkora iki ko ntacyo ntavuze ngo manezeze. Ntacyo ntatanze ngo mukunde munezerwe. Ndarangije. Ba website no buntu. Ambiance ni munange. Enjoyment ni full package koko kweri mana yanjye. Bye.